murwa mukuru Kiev ubu niho hari imirwano idasanzwe. Mu gihe Ukraine yaramuka ikomeje kwihagararaho, Uburusiya bushobora gukoresha ingufu z'umurengera. Ukraine yanze kumanika amaboko mu mujyi wa Mariupol. Abategetsi bo muri Ukraine bo baburira Uburayi ko Uburusiya nibumara gufata Ukraine ngo ko buzakurikizaho ibindi bice bitandukanye by'Iburayi. Umujyi wa Odessa wiriwe wumvikanamo ibisasu biremereye cyane. Ibitero bya gisirikare bidasanzwe Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Imbunda nini zikomeje kumvikana, ubuzima bw'abasivile bukomeje kujya mu kaga. Dore uko ibintu byifashe muri iyi ntambara. Oleksiy Reznikov ni minisitiri w'ingabo muri Ukraine. Ari gushinja igihugu cy'Uburusiya kuba kiri gukora iterabwoba muri Ukraine. Iri terabwoba ngo Uburusiya buri kurikora ngo buvuga yuko buzabagaba ibitero no ku bihugu. Aganira na minisitiri w'ingabo y'Ubwongereza uwitwa Ben Wallace mu ruzinduko ari kugirira muri iki gihugu, Oleksiy Reznikov yavuze yuko abana 150 bo muri Ukraine ari bo bamaze kwishwa kuva Uburusiya bwagagawa ibitero, ngo amashuri y'incuke agera kuri 400 niyo amaze gusenywa, ndetse ngo ibitaro 110 nabyo bimaze gusenywa. Yagize ati iri ni iterabwoba riri gukorwa n'Uburusiya. Ati iyi niyo mpamvu Kremlin igomba guhagarikwa ku kabi n'akeza. Ati kubera yuko nibitaba izakomeza itere ibindi bihugu byo mu Burayi. Uburusiya bukomeza guhakana yuko butarica umusivile n'umwe. Kharkiv ni umujyi wa kabiri muri Ukraine mu bunini. Kuva ibitero by'Uburusiya byatangira, uyu mujyi ukunze kumvikanamo imbaraga z'ibisasu z'Uburusiya. Uyu mujyi umaze guhinduka amatongo. Abantu benshi bahaburiye ubuzima, abandi benshi barakomereka. Isangano ry'uyu mujyi ryamaze kuzimira burundu. Ibyahabereye bimeze nk'imperuka. Ikihagaragara gusa ni ubushwange bw'inyubako, imihanda ndetse n'ibindi. Zimwe mu nyubako zigihagaze nta birahure bikibarizwa muri izi nyubako. Muri make ni amatongo. Zirasakambutse. Ishusho yaho iri kugereranwa n'imperuka. Muri uyu mujyi kandi wa Kharkiv, abantu bari bahatuye bagera kuri 1.5 miliyoni bamaze guhunga bava mu ngo zabo. Maria Adivevo ni umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi. Uyu we yanze kuva muri uyu mujyi. Avuga yuko yahisemo kuguma muri uyu mujyi kugira ngo acukumbure neza ibyo ingabo z'Uburusiya ziri gukomeza gukora muri uyu mujyi. Nubwo uyu mujyi wabaye isibaniro, ingabo za Ukraine zaharwanya umuhenerezo, bitumana n'ubu ngubu uyu mujyi ingabo z'Uburusiya zitarawigarurira. Inyubako zigera kuri 500 zarashenywe muri uyu mujyi. Urusaku rw'imbunda nini cyane nirwo rwirirwa rwumvikana mu kirere cya Kharkiv. Umurwa mukuru Kiev nawo wumvikanyemo imirwano idasanzwe n'ibisasu bikomeye byaharasiwe biva kure. Abantu 8 bivugwa yuko aribo baguye mu mirwano yabereye rwagati muri Kiev. Ubu ngubu uyu mujyi wa Kiev wongeye kwinjira mu gihe cy'umukwabo. Uyu ni umukwabo wa kabiri muri uyu mujyi. Uburusiya butangaza yuko Ukraine yari yarafashe za rokete zitandukanye bakazibika mu maduka muri Kiev. Igitero cyagabwe muri uyu murwa mukuru ngo cyari kigamije gusenya aya maduka yari yaragizwe ububiko bwa rokete. Mu mujyi wa Mariupol, Uburusiya bwasabye Ukraine kuhamanika amaboko, ariko Ukraine yari intangiye yanga ubusabe bw'Uburusiya ikomeza gufata intwaro. Uburusiya bwari bwabahaye amahirwe yuko abasivile bakemererwa kuva muri uyu mujyi, gusa abari kurwaniramo bagashyira intwaro hasi, ariko Ukraine yarabyanze. Ivuga yuko ibyo ngibyo byo kumanika amaboko muri uyu mujyi byo bidashoboka. Numwe mu mijyi iri ku cyambu gikorerwaho ubucuruzi. Abantu babarirwa mu 300,000 nibo bikekwa yuko bashobora kuba barahejejwe muri uyu mujyi, utabasha kugerwamo n'ibintu by'ibanze nkenerwa nk'amazi, amashanyarazi hamwe na gaze. Abawutuye bamaze icyumweru baraswaho ibisasu n'Uburusiya.
mu gihe nta mazi, amashanyarazi cyangwa se gaze biri muri uyu mujyi. Ibikubiye mu byo Uburusiya bwasabye byatangajwe na General Mikhail Mizintsev ni ku cyumweru. Uyu nguyu yavuze yuko Ukraine ifite gusa kugera ku munsi wa mbere saa 11 za mu gitondo ku isaha ya Moscow mu Burusiya, ubwo haba ari nk'isaa 10 z'i Kigali, ngo kugira ngo yemere ibi ngibi isabwa. Uburusiya bwatangaga inzira zo gusohoka muri Mariupol guhera saa 4 z'ijoro ku isaha ya Moscow mu Burusiya, ngo hakabanza hagasohoka ingabo za Ukraine n'abancancuro b'abanyamahanga bakava muri uyu mujyi. Nyuma y'amasaha 2 ngo Uburusiya bwavuze yuko bwari kwemerera imodoka zitwaye imiti n'ibiribwa n'ibindi bintu nkenerwa bikinjira muri uyu mujyi ku mahoro, imihanda imaze kuvanwamo za mine. General Mikhail yemeje yuko akaga gakomeye kuri rubanda muri uyu mujyi, avuga yuko ibingibi basabye byari gutuma abasivile bahungira iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba. Mu gusubiza ibyasabwe n'Uburusiya, Minisitiri wungirije w'ingabo wa Ukraine Iryana Vereshchuk yavuze yuko batazahagarika kurwana muri uyu mujyi wa Mariupol. Pinto Andriyachenko, umujyanama w'umukuru w'umujyi, nawe ku cyumweru yatangaje yuko bazakomeza kurwana muri Mariupol nta kabuza. Yaravuze ati tuzarwana kugeza ku basirikare bacu ba nyuma. Avuga yuko inzira zo guhunga z'Abarusiya zidashobora kwizerwa. Mariupol ni umujyi w'ingenzi cyane ku Burusiya, kandi niwe uri kuberamo imirwano ikomeye cyane muri iyi ntambara. Abasirikare b'Uburusiya barawugose kuva mu byumweru 2 bishize, babuza ubutabazi ubwo ari bwo bwose kugera muri uyu mujyi ahatuye abaturage bagoswe, ubu ngubu badafite ikintu na kimwe cy'ibanze. Uyu mujyi uri ku cyambu, ariko kugeza ubu ngubu ingabo z'Uburusiya ntabwo zirashobora kuwufata. Hari amakuru avuga yuko 90% z'inyubako z'uyu mujyi zangiritse cyangwa se zashenywe kuva iyi ntambara yatangira mu byumweru birenga 3 bishize. Abategetsi nibura bavuga yuko abantu ibihumbi birenga 500 ko bamaze kuhicirwa nyuma yo kurasa igisasu ku nzu mbera byombi mu cyumweru gishize, aho abantu barenga 1000 bari barahungiye. Ku cyumweru abategetsi ba Mariupol batangaje yuko ishuri ry'ubugeni ryari ryahungiyemo abantu 400 ko naryo ryarashweho igisasu. Ibikorwa byabaye mbere byo kuvana abasivile muri Mariupol byahagaritswe n'ibisasu by'Abarusiya, nubwo abategetsi bavuga yuko ababarirwa mu bihumbi bashoboye guhunga mu modoka zabo. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe yavuze yuko abantu 3985 ko babashije kuva muri uyu mujyi bagahungira hitwa Zaporizhzhia. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga yuko ibikorwa by'Uburusiya byo kugota iyi mijyi ko ari ibyaha by'intambara. Ati ubu buryo babukora ku bushake. Nkwibutsa ko yari CCFR TV ukomeje gukurikira. Niba ushaka gukomeza gukurikirana ibiri kubera muri Ukraine, kanda subscribe hano kuri channel, ndetse wibuke no gukanda kukazogera kari ku ruhande notification kugira ngo amakuru azajya ahita kugeraho 5 kuri 5. Kalisa Sese niko nitwa, dusubire mu kanya.